Igisirikare cya Israel kiravuga ko Iran yateye ibisasu bya misile mu turere twinshi tw'icyo gihugu, kikavuga ko abaturage boherejwe ubutumwa kuri telefone hirya no hino mu gihugu kugira ngo bashake ubwihisho nyuma y'uko Iran iteye ibisasu bya misile mu turere twinshi twa Israel. Ingabo za Israel IDF zo zivuga ko systeme zo kurinda ikirere zirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo zihagarike icyo kibazo. Ibi bibaye nyuma y'uko Israel nayo yari yagize igaba igitero ku kinyamakuru cya leta ya Iran. Umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru rya Repubulika ya Iran, Peyman Jaber, avuga ko ibice by'imbere mu nyubako z'iki kigo cy'itangazamakuru Tehran byangiritse. IDF nayo ikikoma mu gituza ivuga ko ari icyo kinyamakuru kizwi nka IRIB. Inyandiko yashyizwe ku rubuga rwa IDF Perez kuri X igira iti ingabo za Israel zibasiye ikigo cy'itangazamakuru cya Repubulika ya Kisilamu cya IRIB, ikigo kivuga ibinyoma cy'ubutegetsi bw'igitugu. Icyo kinyamakuru cya leta cyari cyarigeze n'ubundi kuraswaho na Israel mu ntambara yamaze iminsi 12 yabaye hagati ya Iran na Israel mu mwaka ushize. Minisiteri y'ingabo ya Arabia Saudite yemeje ko ambasade ya Amerika iri Riyadh ngo yabwagaho igitero n'indege ebyiri zitagira abapilote. Mu itangazo yashyize ahagaragara ku rubuga rwa X, iyi minisiteri yavuze ko ibi byateje inkongi hanangirika bimwe mu bikoresho byari biri muri iyi nyubako. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse ko abakozi bayo muri iki gihugu baguma mu ngo zabo mu mijyi nka Jeddah, Riyadh, Dahlan kubera ikibazo cy'umutekano. Ubwo butumwa bwanavugaga kandi ko hagabanyijwe ingendo zitari ngombwa zijya ku birindiro bya gisirikare muri ako gace nk'uburyo bwo kwirinda imvururu. Donald Trump yabwiye televiziyo ya News Nations ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kwihorera vuba cyane nyuma y'igitero cyagabwe kuri ambasade ya Amerika i Riyadh kigahitana abasirikare b'Abanyamerika. Ingabo za Israel zemeje ko zarashe ku murwa mukuru wa Iran, Tehran na Beirut muri Liban kuri uyu wa kabiri. Mu itangazo igisirikare cya Israel cyashyize ahagaragara cyagize kiti ingabo za Israel ubu zirimo zirarasira rimwe ibirindiro bya gisirikare Tehran na Beirut. Umuvugizi w'ingabo za Israel ukoresha icyarabu Avicai Adrin yavuze ko barimo gukora ibitero bikomeye cyane byo mu kirere. Ibi bitero byabaye isaha imwe gusa nyuma y'uko IDF isohoye itangazo riburira kandi ryihutirwa ku baturage bo mu duce tw'ibyaro tw'amajyepfo ya Beirut no mu midugudu itandukanye bakabakangurira guhunga. IDF yavuze ko iri kwibanda cyane ku bigo bya gisirikare, inzu z'abategetsi ndetse n'ahabikwa ibikoresho bikoreshwa n'umutwe wa Hezbollah. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko inzego zacyo zirwanira mu kirere ngo zagabye ibitero ku nyubako z'ubuyobozi bukuru bwa Iran. Mu itangazo ryashyizwe kuri Telegram yabo, IDF yavuze ko ibisasu byinshi byarashwe ku biro by'umukuru w'igihugu ndetse no ku nyubako y'inama nkuru y'igihugu ishinzwe umutekano muri Iran. Iryo tangazo ryongeyeho ko ibigo by'imyitozo ya gisirikare n'ibindi bikoresho by'ingenzi bya leta ya Iran nabyo byarashwe. Perezida Donald Trump yavuze ko iyi ntambara ishobora kumara ibyumweru 4 kugeza ku 5 mu gihe nyiri imigambi ye kuri Iran ikubiyemo ibi bikurikira, harimo gusenya umugambi wa Iran wo gukora intwaro kirimbuzi, gusenya igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi ndetse no kuyambura ubushobozi bwo gukora intwaro kirimbuzi. Ijambo rya mbere rya Perezida Donald Trump ku bijyanye n'intambara muri Iran ryatanze ibimenyetso bike ku migambi ye y'igihe kirekire afitiye iki gihugu nyuma y'iyi ntambara. Kugeza ubu Donald Trump yerekanye ko yiteguye gukomeza intambara igihe kirekire niba ngombwa. Yagize ati igihe cyose bizatwara nta kibazo, icyo ari cyo cyose bizadusaba tuzagikora. Yatangaza icyo atekereza ku bijyanye n'ahazaza ha politiki ya Iran, icyo kikaba ari ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe Amerika yishe umuyobozi mukuru w'ikirenga w'igihugu cya Iran, bikaba bitaramenyekana neza uzamusimbura. Donald Trump ntabwo yigeze atanga ibisobanuro by'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyitwaramo mu gihe intambara yaba yagutse ikaba intambara y'akarere kose. Uburyo Donald Trump arimo gutangazamo amakuru yerekeye iyo ntambara butandukanye n'uko yari asanzwe abikora. Mu myaka myinshi ishize abayobozi bagiye bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakunze kugeza ijambo ku Banyamerika bose babasobanurira impamvu zatumye bajya mu ntambara. Donald Trump ntabwo arageza ijambo nk'iryo ku baturage be kugeza ubu, ndetse yewe nta n'ibimenyetso byerekana ko hari ijambo nk'iryo rishobora kuvugwa mu minsi iri imbere. Mu mujyi wa Oman, ikigo gitunganya peteroli kibarizwa ku cyambu cya Dummar cyagabweho igitero n'indege zitagira abapilote nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'icyo gihugu. Umwe mu bashinzwe umutekano utabashije kuvuga izina rye yagize ati ibyangijwe byahise bisanwa kandi nta muntu n'umwe waguye muri icyo gitero cyangwa ngo agikomerekeremo. Icyo cyambu nacyo cyari cyaragabweho ibitero byinshi cyane by'indege zitagira abapilote mu mpera z'icyumweru gishize, aho umukozi umwe wahakoraga ari we wahakomerekeye ntihagire umuntu n'umwe wapfira. Mu gihugu cya Qatar ku munsi wo kwa mbere hahagaritse ibikorwa byo gucukura gazi, ahacukurwa hafi 1/3 cy'ikoreshwa ku isi yose nyuma y'ibitero bya Iran ku birindiro byabo. Arabia Saudite nayo ngo yahagaritse ibikorwa by'uruganda rwayo runini cyane rutunganya petrol. Oman imaze imyaka myinshi cyane ari umuhuza ukomeye mu biganiro hagati ya Amerika na Iran. Ibiganiro biheruka byabereye muri iki gihugu mu kwezi gushize, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko ibyo biganiro ari intangiriro nziza cyane. Israel Katz yatangaje ko we na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ngo bahaye uburenganzira igisirikare cya Israel IDF uburenganzira bwo kujya mbere ndetse no gufata ibindi bice by'ingenzi cyane muri Liban hagamijwe gukumira ibitero bigabwa ku mijyi yo ku mupaka wa Israel ndetse na Iran. Yakomeje agira ati IDF ikomeje kugaba ibitero bikomeye ku birindiro bya Hezbollah muri Liban. Uyu mutwe w'iterabwoba nawo uri kugaba ibitero kuri Israel. Katz yongeyeho ko Israel yemeje kurinda abaturage bayo batuye mu mijyi yo ku mupaka uyihuza na Liban. Abishimangira agira ati dusezeranyije umutekano abaturage bo mu karere ka Galilaya kari hafi ya Liban.
Hari amafoto yafashwe n'icyogajuru yerekanye ko uruganda rukomeye rutunganya ibikomoka kuri peteroli rwo muri Arabia Saudite rwangiritse cyane nyuma y'ibitero bivugwa ko ari ibya drone za Iran. Aya mafoto yafashwe uyu munsi agaragaza inkongi n'ibimenyetso by'uko ari gukongoka bikabije iminara miremire iri mu gice cyo hagati cy'uru ruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli ruherereye mu mujyi wa Ras Tanura mu burengerazuba bw'iki gihugu. Aka gace kabarizwamo imiyoboro myinshi cyane ihuza ibigega bigiye bitandukanye bigemura peteroli y'isi yose. Urwo ruganda rwarashwe ngo rufite ubushobozi bwo gutunganya utugunguru tw'ibikomoka kuri peteroli tugera ku 550 ku munsi umwe. Ibiciro by'ubwikorezi by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse kandi nyine abasesenguzi bagaragaje ko intambara ngo nikomeza ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizazamuka ku masoko yo ku isi yose. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ngo bishobora kuzamuka no ku masoko ya Afurika kuko nyine Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ibikomoka kuri peteroli byose ikoresha hafi 10% biva muri Arabia Saudite naho 15% bikava muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uretse kuba inganda z'ibi bihugu zitunganya ibikomoka kuri peteroli zirimo kuraswa, amato agemura ibyo bisukika hagati y'ibihugu byombi no mu bindi bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu agomba guca mu muhora wa Hormuz, ubu wose utakibarizwamo umutekano kubera nyiri imirwano. Israel yategetse abaturage bo mu mijyi n'imidugudu irenga 50 muri Liban guhunga ibaburira ko nyine hagiye gukorwa ibitero. Abantu bo mu midugudu yashyizwe ku rutonde nka Sarfa, Morba, Sera, Debra, Bafiria, Barish, Sharzora, Karia, Al-Shabia, Al-Gadia, Batsalta, Rabasarim, Kosh Al-Rafik, Yamarn, Maidun, Shakla, Holze. Abangaba bose ngo bagomba kwimuka bakava aho bari batuye bakajya nibura mu birometero bigera ku 1000 kuva aho batuye. Israel baburira yagize ati kubw'umutekano wanyu mugomba guhita muva mu ngo zanyu nibura mukimukira mu birometero bigera ku 1000 uvuye mu midugudu yanyu. Umuntu wese uri hafi y'umutwe wa Hezbollah, ibikoresho byabo cyangwa se imitungo yabo ya gisirikare amenye ko ari gushyira ubuzima bwe mu kaga. Ibiro by'uhagarariye Amerika i Riyadh muri Arabia Saudite byagabwiye igitero n'indege ebyiri zitagira abapiloti nk'uko nyine byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo ya Arabia Saudite ngo ibyo bitero bikaba byateje inkongi y'umuriro kuri izo nyubako. Ibinyamakuru bya leta ya Iran bivuga ko inyubako z'abasirikare n'abakozi ku kigo cya Amerika kirwanira mu kirere muri Bahrain yazasenyutse. Hagati aho umwe mu bategetsi ba Iran yatanze integuza ko ashobora gutwika ubwato bwose bwagerageza guca mu bunigo bwa Hormuz, inzira inyuramo ibikomoka kuri peteroli byose bigaburirwa isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio ejo yavuze ko ibitero bikomeye cyane biri hafi kugabwa n'igisirikare cya Amerika kuri Iran. Ibi yabivuze nyuma y'uko Donald Trump atangaje ko ibitero byo kuwa gatandatu byari amahirwe ya nyuma kandi meza yo gukuraho iterabwoba muri Iran. Kuva intambara yatangira abasirikare 6 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwicwa. Indege 3 z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zararashwe zirashyirwa muri Kuwait. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yabwiye inteko ishinga amategeko ko atemera ko ubutegetsi buhindurwa binyuze mu bitero by'indege Amerika igukaba kuri Iran. Gusa yemerera Amerika gukoresha ibirindiro bya gisirikare by'Ubwongereza mu kugaba ibitero kuri Iran. Niki gikurikiraho komeza kubana nanjye hano kuri Bonera Official.